Poštovane dame i gospodo, podneli smo amandman i na član 30 Predloga zakona o privrednim komorama koji se tiče arbitraže i ovaj član sastoji se od 5 stavova člana 30 gde piše: pri Privrednoj komori Srbije obrazuje se arbitraža Privredne komore Srbije, a u stavu 2 arbitraža Privredne komore Srbije odlučuje, miri i posreduje kada je njena nadležnost ugovorena u privrednim sporovima između domaćih ili stranih privrednih subjekata. Jedno pitanje tu imam za ministra Sertića, kao potpora našoj argumentaciji i za amandman na član 30 Predloga zakona. Da li je ministar saglasan sa našom procenom da će u slučaju prihvatanja i ovog člana i Predloga zakona u celosti broj plaćanja poreza godišnje biti povećan sa 42 na 54 i strašno me interesuje mišljenje ministra Sertića, da li će to povećanje broja plaćanja arbitraže? Nema toga u amandmanu. Evo, stav 3. Nema. Arbitraža Privredne komore Srbije je nezavisna i samostalna u svom radu, a nakon toga odluka arbitraže Privredne komore Srbije je konačna izvršna. Ima još jedan stav da ne čitam. Nemojte čitati, imam tekst. To je u vezi sa privrednim i poslovnim ambijentom. Sve što uređujemo ovim predlogom zakona. I samo sam hteo da ministar možda pojasni da li je posledica ovoga člana, ovog predloga zakona, povećanje broja plaćanja poreza godišnje i da li je to, gospođo Gojković, ne mogu da to dozvolim njemu zato što se ne odnosi na amandman. Da se poboljšaju uslovi poslovnog i privrednog ambijenta. Hvala. Hvala vama. Na naziv iznad člana i član 30 amandman su zajedno podneli poslanici Demokratske stranke. Ne.